Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami. Kali ini kita bantu Bang Jarwo, Adit, dan Upin serta Fizi mencari kepala Dragon Ball teman-teman. Kita pakaikan ke badan mereka teman-teman. Yuk. Wow, Bang Jarwo memakai kepala Dragon Ball Goku teman-teman. Keren teman-teman. Kita lanjut si Adit yuk. Uy, mengerikan. Wow, lihat teman-teman. Si Adit memakai kepala si Piccolo teman-teman. Menakutkan teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman. Si Visi menggunakan kepala si Vegeta teman-teman. Keren teman-teman. Terakhir kita bantu si Upin yuk teman-teman. Wow, lihat teman-teman, si Upin memakai kepala Goku 2 teman-teman, keren.